Boum. Alaikum salam, Mama Maïsani Imran Faoumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam Soulalachi. Wa alaykum salam Blahouma Darkawi. Bon mon frère. Oui mon frère Dimoulinda. Bon Manama Zainou. Partagez le direct à Toukouf. Aukaya. Alaykum salam Zubei Lemila. Watukufu wa jamalifu wa Komor. Mwenyezi Mungu na mjazeni heri hanyotipia. Ho utukufu wa huwa Komoronsi pia. Zuani Mali Ngazija. Nana wanyanyasi wa Maori. Watukufu wa jamalifu. Gamumbo Mwenyezi Mungu kwa usiku wa leo yefumuntia leo rishele wa wanono rijuwa wanono hanza Rabbal Alamin. Alaykum salam Mazu Halifa. Watukufu juzi ya mesaji naifanya ya hii mwana mshohaku yende ya nede mrumenai. Sabanga bo mesaji ikao ilon zero pur. Hane ila jiri juzi. Ikao iyode mesaji ya ka favorable uriambe. Sharika hamba ila banda ikatre urgent. Shainu liamba unungyo urgent, ngyo obligatoire. Si mwambia nivala kaye message ikawa joka uyamba. Yadunga vala, yo message lo vraiment triste. Message vraiment haini mwanadamu mkomori. Yaza ya uresante yuko zangu joramba ukaya ula upeu, uwa upeu. Ya message. Wa alaykum salam Tiyayas. Watukufu wa jamalif. Rahani jajar mazi mesaje za hangu. Wa alaykum salam Kanabaya. Wa alaykum salam Nasima Atumani. Gamzio hojibuze salam. Sati jibuze salamu zanyo nyotipia. Nwambeni ya ukaya leo. Ngarjo partage. Wakeze appel. Ikarjo ujiwa kwa wanadamonti pia. Ounjo hawa pare. Haukaye sujet ya leo, sujet vraiment triste, ya udziro, ya mwanadamu ikao, ya fanya upeu, wa mzazi ya kanza adabishe mwanahe nga mjoja mwambia ni ze sujet. Ze sujet nga mzambo rahane janjia haruma ze message za hangu. Kamwambia ni ze sujet, ye sujet ya mwando mze wa haku, wa mwando utabiho, ikao ngi haruma mna studio, ngusufre, wakati kaunge mrumduhazi ye mze uo ye bahatimbi ikaudu ya yuhunra wakati kao juzi na jana tsedeti mwono tsedeti kadem na udani haheyo mze ikao ngewaye che sha harumazi mhunrao izoye ye de yazitaha. Wa alaykum salamu Muhammad Alia. Bonjour Baraka Barak Makin. Wamzee ikawe mahala nikao duyali ongu sufre imerite ya hunre yabe horma maison de retraite. Wakati kao karamba imerite ya horma maison de retraite. Wamzee ikao hayenshi maha mongomine nambahi ruhunumanga kajaparolo la mkomore. Kajaparolo la maur. Imzuhatu ongu sufre. Shake na utunga kakari ni kawangu. Conseil. Ikao ye mze uongu tabiho ngu sufre ngiabo waiche. Halo la manamshe Marocaine.
hazaya wane dani mwanamshe uo ye mwanamshi hamlize mali nezemvu bata katina ya tufanye mwanamshe uo. Walaikum salam mama Adam. Ye mwanamshe uo hamranti baada ye mzee harudi hamdumduhazi o wana wa mtuwa wende zao ye mzee wongu tabio ye mzee ngu sufre shake na utsonga kakarina hambara hunra solution. Oui bonjour Ahmed Marie kia inauzi ya kakarambara hunra solution hauka izode ze konsekansi za huwa nadamu wajabanu wa hafili hono wajeni ntu simbuliye mzee ntu mataki hauka tsende dofu banda tipara hambi ya mru kanga mwanzu mwanangu tuna mwenyajiba tsende yabo tsonele mzee wo ya tabia heli ya tabia wo ika oblige haungi oblige rifanye namna ya jia rengwa maison de retraite haukaya ye mzee wo mzee ikao hajahunu désolé hanuhu wanashwa Komoro hanuhu ye fami ya shikomoro halola mwanamshe Marocaine ye Marocaine hafanya makatumona kama hibu ani hahibu kama aba shaitan o wana ya waza ya kavatata mzima umtundo ye mzee wongi harma souffrance daniho ngajo jareleze hadisi nelu hunde mwanadamu ya mrengi ekanga bojo mrenga shake na utsonga ritsambe zetambu zundu wakomo ye suje ya bili watukufu ikaonga mina besoin omusizone mwe hadisi wi komisaria wa husna omusizone mwe hadisi ya hatu ngajo rengaze appel haukaya ye suje ya bili ini suje ikao ya uziro suje ikao zerongo vraiment za upeo ye za jiri wakati kao mzaza hatu ya nshi hunu manga ya zaya wanawaili ya mhuu uo simduhazi hauka ya mhuu hakana 19 ans hakana 19 ans abada alo na 20 ans ya mtiti uonge na 15 ans eza jiri hinribu wa Komoro ya nzaze mwanahe mwanamshi hadungu mwendo mwi hauka ya mwanamshi wa 19 ans haka udodunga mabandi gajaka udola loda honi hadoro hayodunga mabandi yolala monziani yovura bange yende hata zerongo wizo mzaze ka oblige yafanye komplo ya hahe ne famia hilo Komori ne mwana mahahe wa mbaba mzima mzaze mzima ye mwana wa mzaze mjomba ili asise mwana Komori hahununa mnabande mwana haka haklawa gajaka udoonea usiku yaone mwana gajafanya ya force ya nza ya menya shatsa hanamna ya umanipule mwana wa sikomoro ye mwana wa sikomoro n'importe quoi ye mwana wa sikomoro ola mjomba ya erewe mwana yende ya kedena ya hamitsaye mwana ye mwana habitswa kafa ni mjomba eza jiri hindi eza pangwa hindi zipangwa ye mwana ya mbizwa na mlumrwa jina ili mjomba ya tijojulhani hakaidi ya mitse mwana mzadzenge hunu ye mwana hamabia mama heuka ya mama c'est mon tonton qui a fait wampuse mjomba afanya namna baada halie mwana hakaule mwana ika obligatori ya tsahe namna ya hanze afanye conversation ya mwana ola na mwanamme ili jeke mwanamme ola da mitse mwana ya mitse motola ya latifu ye mwanamshe abasari zamba wemna mwanamshe uonge na meziminga ye mwanamshe nge na 5 mois mjomba hata hanamna ye mwanende ya puemba ye mwanahara ya mwanamanga ye famia bangu wa makomplisi wakaushi ya mzazahe mwana ngwanzo hunre namna ili wapuwe ila mba finalma watahamru ya lole mwana ye hadisi jaji ye tura muhangwa hambiwaji garjo ujari zambe balu uwa mjombahe wa mbaba mzima mzaze mzima na mzaze mzaze ge hulu Marseille hasise mwana ende ya tubu hambi ya kanizo mjombahe hende hamlizio banda mjombaye mrumvura bange ika obligatoire au lieu ya urantse mwana ya mkoreksione
ngari ziyao yabo ngari johuja yode mana ikangaranzo se telefoni ziji hawinji risutene mzaze woi haukaye fami wa mkaushia kwa wanzu wa mbaye hanywa mzaze hauno ya ukaya turamu il est vivant ya turam dedans comment on va laisser comment on va fermer garjo jajerongoze famille yone mjomba uo rancourage ye mzaze woi wakomani watukufu garjo hujambabi wa alaikum salam jai etan Jojo, laisse-moi tranquille. Watukufu, rane jaja haruma et messager ya hangu. Amone mwanama malide, longue vie à toi mon frère. Amuhubushuruka ya husihim, nsihomwe maihokomor, waheru wa baraka inshallah. Wakomar watukufu, garjo reje harmazi apeli tena, hesuje ya hemana mshwatu wola. Yesuje ya hemana mshwatu wola ikawa, yemrume hamrati hokomo hazu yamfanya haukaya ngabo arrangement usiku leo yefamahi mwana mshiwajuha gwanzao mwelewano ye mwana mmeyaswami hemrumshe sha yemrumshe kena ukirika kanzia rangujuzi hunrajana ngejuma hundea mimi tira hadi wazaka mimi demruna kaumanilia hadi wazaka mimi tika umlongolea Chaque na utsonga kakani mkorije. Wa alaikum salam grand frère Malidi Ahmadi. Kena utsonga kakani mwambia ukai harende nai. Ye message na ifanya juzi tsonsakare de nai shatsi manilia. Ye ziliwa message bina kufuru ya natif. Garjo hujambawi Jerry Wonesi. Watukufu wa Jamalif gamanzo mmone mwanadamu tsoi kao wallahi na Mwenyezi Mungu ntinamlansa message. E mwanadamu woi hariwa imzuani wa shidomoni ikao hafanya publication mtuja na mfanya message gamu mbiro yaishi yaone ya ukaya tukakar tumjibu ukaya ngarili yao ga respecto fundi watu baharambia ritido jibu e mwanadamu woi nke hunu maanga hariwa intellectuel hariwa ye intellectuel mjuani mdomoni si urespecto mjua domoni sha wana wenji wa domoni walo harme pajia hewade yao wana wenji wa domoni walo harme pajia woi ya kaude ya fundi watu ude yo fundi watu yafanya makali mavreme yato ya kiubinadamu ya dia fundi watu nyoti pea Nywana wadomoni nkamonao e mwanadamu woi ya puha harmo mjua domoni ude yo fundi Jibril 24/24 hamakali maikao ya tustahiki ya kiubinadamu ikawa wallahi na Mwenyezi Mungu fundi hanambia nsijibu hawambie makalboshi ya ukaya yekari jibu bafundi watu wadeziwa c'est parce que unupe wanadamu kwa njaonai Je réponds parce que je veux pas que je sais pas qui. Je suis en direct. Gami en direct. Gami en direct. Mwanadamu wei hafanya publication ya hei. E publication ya hei yanu makalima mai. Ya tustahiki mwanadamu ya yambe. Ikawa sisi kari hapa nusikari dodea. E mwanadamu wai le zina lahe yohamba swalihi saidi swalihi. Wai mru ikawa ze publikasyo zahe mru ikawa wa daula ya haki. Sha mitsidomona. Gamrengo heze publikasyo yako uzamba. Haruwa imana mdomoni. Ikawa hafanya publikasyo inu. Hade ya fundi watu hamakalima madziro. Yebarwa yo pia yo makalima madziro. Mimi tuna mtina umjibu. Mjibu. Wallah. Sha Mwenyezi Mungu dojo mjibu. Haukaya. Ya dunga fundi watu hashari ulo juma umde ya puria. Fundi Jibril kajade ya mji. Alafu garambia wana wadomo no wenji. Haunusu ya hao. Walo harma publikasyo ya hemjomba woi. Ya walo juma ude ya fundi Jibril. Banu kamjari shinda. Banu Facebook zinga sinizo.
si ujibenwa rujojwa do jibu severement rujojwa do jibu si ujewil sharuhundu malezi mruhamando yambahari saidi swali hisaidi wa imrikawo utsomo kwa mtitisha yemhuwafu di Jibril yemhuwahi na hahayaba nuhamba makalima ikao subhanallah imanadamundu wo gamu mstehi ya ukaya ntinasubutini mdeye tinasubutini mnike makalima mai shanga mtsongo mwambie makalima wayamba yabo no mji waho nusia hao wenji wakomata ungaho nikao haki fundi Jibrilu kajadeya wa mji wa domoni fundi Jibrilu kajadeya bahinti na huja na hulanse ya message gamhuron si en attente zidi haukaya gamjoke kari jibu ngarjohamba sikala wa ujibu shado utsone mwanadamu woyo hamba swalihi saidi swali il insulte notre fundi de propos vraiment ani e makalima yamba kabati mwanadamu tsomla ani shawallah sina mwambia kalima Rambia mji wa domoni kasi uanza su respecte. Ngwa wanaha ngwa njiaona hii. Vanusu wasasi kardoli ya hufa. Wangar mabiaoni. Vanure walohunu marse kawa domoni. Walo n'importe où. Wajonjiri ulinjiana inga jodua korije monziani. Haukabanu. Gamfikiro hamabanu bada gamde yao. Vanusi sikaja jojua. Haradi wazo binadamu ralanse makalima mai. Shadhundu malezi. Gamziono nseke bwana woi hanjianai wimama Mari Yusuf hadi yafundi watu nrosha Mwenyezi Mungu waichede ujo mjibu mjibu haukaye kati mjibu gawajo ujibu hawadoda waikala wa ujibu c'est normal shanga mwishilo fundi wangu wakomari watukufu ngamlao ye mjomba woi haukaya ye mjomba woi hajipresente kaye mdomoni ya nzuani ha insulte fundi watu de propos Mwenyezi Mungu na risami ya nike subra ya jailie rikane muodona na monzia ni monomo mabangweni watu wao zihanywa za batani wa alaikum salam mtukufa kimradabi oui il est plus grand gemrumdu hazi rana fundi Jibril watukufu wa jamalifu narlaweizo haukaizo rizinika Mungu Mwenyezi Mungu de Mwenyezi liwa wenji wadungu fundi Jibrilu roho mbina jao engwa odahu wa hisandahu karna uzima kariboshi mtidei wa alaikum salam rasmiya rahane jaja armaze message za hangu watukufu wa jamalifu do ubushiri ya heri na unono yetsi ya Komoro Mwenyezi Mungu ajaili haina mwana mkomori ujihundu wa dunia mafi remzuwa ni remgazi jaremu mali nana owanyanyasu wa maore Mwenyezi Mungu amtukuzeni huanza Rabbul Alamin. Rimwambia ni aukaya vanu Facebooku. Hai ni mru gena dura ya meizo yanza obanu yo kode ya mru kamru kajamjibu ya yabwa ya damastehi bada mrungu wesheleyo hanguleleyo yuwikaudu ya puha. Aukaya lilawa harma fami mkuu zarilela zarinika education. Yaboka na ujuoka aukayamba mbeka zika mbili. Yode mana sisi tujonja usoma mjomba woi on vale wa anili mransa na tante Mwenyezi Mungu jorusami yarnike musomema na khatima njema kuduka na subra watukufu gamjombavi haruma ye message oui wa alaikum salam kullu sakit lakit wakomar watukufu rane jajarma ze message za hanga gamjombabi housonima emanam shohatu ikao o usiku leo ngabwendo bafanyishi mkonsi wa hefami yahe ikao kajaparo wao na mrume shasat fasiha wao nono mji wahe gwondo hadisi dawene mrume ikao ye fami ya hemanam shola ikao harede mrume hezembi hula Komori hakozo mduye mrume habalesa juru haja gabafanshia mahadisi leo karitu jwa ye mrume ngujoelewa ye kana hoelewa ngabjo ujambavi ikewa zimaneze apelo ngojoka upara shando wonese ya ukaya ye mwanamshola katina kufuri ya tsunamba
katina kalimabi ya tunde haruma ze vokali kao lianeti za zo WhatsApp. Wakati kao hanambia message tiyamba kena paro jokiri ntimlaumu. Wakati kao yeye izo yeye anambia kajanambia ze kweli hanambia nrabo ili nimtashe solution ni pare mrumahe haukaya ne kalima anambia hanipara hata nimero hangu hamba tiramu ye mruma hangu hajani vurza hunu komori haniherenge sejuru anegema naendeza simwambia ye purko mruma hu yarenge sejuru ya yaridi yarenga nema naendeza ya huransi komori ye mruma hangu ye nangoma yode heli anambia samba eske iyezerongondizo katina mbia hurenda ye mwanamsha anambia ukaya nono ye nangoma c'est-à-dire hajihundu katunambia ye hadisi najua finalement kati anambia kaya ye nangoma harenge sejuru hangu nema na hendeza hanati komori wakati lati hausiu hanikeni merahe mrumme tipare mrumme ye mrumme rifanya conversation wadzima nema nyanyahi mwanamsheula harume WhatsApp en group rihadisi ye mwanyanyahi mwanamsheula hanelezeza ngozo tipia ganyi vanu ganyi mazahidi timrongolea titahanamna ye mruma ya msami timwambia msikinie ba mwanadamu yo ujua ubabaisiwa mwanadamu yo ujua usubilwa ni shetani mwanadamu yo ujua uhadalwa ni shetani ngami en direct balati mwambia shatsa umbese urudi mpara wakatila vonarongo wazila ye mwanamshe ze message wakati andeye yani menase harinda bona dakaumlaumu na dohamba ukaya mwanamshe watu upamwa izo wafanya ufanya nai kejabidi ufanya rongombi hamadu izo mrumao ya hwanziza waja 2018 ya hulela ya hulola na bonga bwana umome jina nyunu ikawo kabati ya usikinia sha urangi ya hulele 2019 uhuruma kirtas hahubalia wende wa uneze fami mbele na mnariali mwede mafanye projet ya seya ya fanguza kibatani Gaoubana Tsoy Gafred, si tu m'insultes, je te le jure, je ne peux pas t'insulter. Parce que j'ai eu une éducation. Si tu dis que je suis vantard, vaut mieux que tu t'es bloqué avant que je te bloque. Parce que, sûr et certain, si tu m'adresses de message, tu n'es pas à Marseille. Mais si tu étais à Marseille, tu aurais peur de moi de me lancer un message ou un défi. Je te le dis. Parce que mradi hama jalu na rohombi banda zihanywa zahanyu zifu mradi hana urenda nainga mwanzo mdoja wanu kagarirungu wao mwonesa ujalu. Mais je te bloque pas. Je vais regarder là où tu vis. Que si c'est en France, on va se voir face à face. Mwanemshatu wala hanatake hanimenase handeya hamba wewe ti mwanadamu botiramu haukaya ti hupara ili mtashe solution hukanti ukaunde ya njahude ya bomasweri tika uhulau mwizo ikaudo warenda tildi tika uhuta solution ye mrumaho ya husamihi wakumanugoma zahidi ka wanadamoti pia wamba kwa tindami wanadamoti pia wamba kwa tindami wamba turamu kartinda we pasko mwanamsho hamerite ya palise correction hamerite mrumahe ya mrenti. C'est ça. Finalement, gondeyo ngoni menase, message zaki ujawiri, vocali zaki ujawiri. Wakati kao mide na kahuwanili ya shanja joju wakaka namba ukahupama. Wakomori garantiyo upande wa hima na mshewo. Haukaye kailu anzamu nuklia za vocali za WhatsApp. Za hahe. Vrema mjuramba ukaya weikati mwema hali hitima hohunga mria mrongolesha kwanzo ni mreme koti nabi hafanyando zuyarenda ye mrumahe nabi hafanyando banda hani hakawe mrumahe panda 3 jours gwambo nabi hafanyando banda deja hadungu kalbo shila hawara gwanzo nabi hafanyando bahara nsemwa na panda 3 jours simrongolea ngani mazahidi si suplie mrume ya msamihi mwishia
hajihundu gundeyo yanataki ya nimenase ya ukaya mimi de njo utonge mrumahi atimsamihi hazo na handa contraire tuhurongolea wanadamu pia wakakontrolia finalement jusqu'à maintenant gamtsaho solution hukati ngondeyo ngoni menase Mwenyezi Mungu na husamihi bamiti husamihi sababu ya Mwenyezi Mungu wallahi ma soeur. Même si tu m'as insulté, je ne peux pas être contre toi. Je vais prier que ton mari te pardonne. Watukufu ngamjo haruma ya message ya mwando. Ya message ya mwando watukufu mzee wahatu ikao ulo haruma tambu. Ulo haruma galere. Gasina bezo wa wanadamu pia wamsaidie. Wakati kao ya mzee wa mzee ikao à peu près ngena 70 ans. Wa mzee ya jaharuma faransaini depuis très longtemps. Ikao mahala nikao yaliyo ngutabiho ngusufre. Sha inda ila konsekansi na mwone gamumanilio shanga moneso haunika koso wanonwa jina. Leonyi wazi watu majamanga. Mwadiwaza ila kominote ya hani. Mwadiwaza ula utamaduni wa hani. Mwadiwaza wala wanawashi wa Komoro. Wallahi ngamjou galere harumati hinu. Yemzi watu wangu sufra ukaya kajapano lula mwanamshe Mkomoro. Kajapano yeshi na mwanamshe Mkomoro. Yemzi watu woi izo ikao do yafanya do ukaya halula mwanamshe Marocain ye mwanamuhuahe dene mwanamshe uo ngena 35 haza ya wanawane dene mwanamshe Marocain uo ye mwanamshe uo rangu wakate ye mzeye yenda retret yale mewa hamdungu hondani hamtowa ngono wangazija wakati kana wakomoro wakoudunga wangoma hokongoruma duhasi kiru chibabe mjeli emzo watu wengu sufu usikuwa jana tsede ya botifanya mbakursu sha izoti kursa jujwa upia sawa wana magato wanajui na unahuleka ngucho jujwa urenga yanwe yale shati upia helikawo hajuhanza ya maison de retraite wakati kao katina fami yekaramba katina famiri do ukaya uwaka japaro fikirie famiyahe hata bese hawadiwaza hanabia tulamu langu wakati na labushini na jabanu sende Komori 3 fois sende kadondaru njenda tena zetabunziwa nao do ukaya njalola mana Mkomori njaparo lola mana mshe Mkomori shemru mshangu mjeni emru mshenamlola wa Marocain tiza wana waneda minae kabasi hata mzima untundo wonsi pia wanlawa c'est normal gamjoke message ne baba wika na wishia akati mdu wa telefoni yemdu mduhazi shanga mazuna be ukaya babu hewangu akaga mdu katsinyangu homrwenda yanenge mdu mduhazi so ushidanzia do mtunda ya mjuse ya mwezi afanye jao c'est très difficile mime katika valati wa hitilo latika na mrumshi jokati mrenge hakambaba hangu bakenge mrumduhazi sha angalia tambu hamandi yo mzee hamandu wo ikawa hafikiri nai hali nai haduwazaye fami haduwaze Komori haduwaze yemilashi Komori haduwaze mzaze Mkomori haduwaze mwanamshe Mkomori hende halulu Marocain hae Marocain wa hamregeze mali abasa hamla wa hende zae gemrumduhazi hamvuliza gam aminika wala mwanamshe Mkomori hao mwanamshe Maore wallah ijomkinishi hamana mzima ya kanemba imani namba santima sho wanawahe wane ye mwanahe mhuu mwanamme wonge na 35 ans ye mwanamme wolo na 35 habati hata mzima kwa virili ya papa hende harengem na studio ngulalo yabo yuhundu ya wanadamu ye mndu akauja jansahe ya mwambia ukanga njupare mwanangu mwanaho tuiramu hata mbaba katujo eturamu wondo waka umambia kawo mwana hatulona hu Faransa kawo yazijilo yo uzamba nana solution yo uzita njungende na hunde mzeo lange wala halala harumatambu dara zankudi tusa yende andisoneleze maisha yae ukayatsili nai njafikirize fami
wallah hanikanimero ya mru mzima ulopari ikao ya mbaba huo hamrengeta nki hamamana shoswa woti wa mji mzima ya mbaba huo diamnika makirtasi ya bwana woti mpara katujusa tifanya namna ni mpara ni mweleze kajajusa rangu juzi hata jana na mangalita Muhammad ainu waziwa hangu na mangalita Muhammad ainu wajumba hangu heni adi waze fami na eshele ye fami da mru mshe mkomori yo ujua utowa mru gerzabe mru mshe mje mru yenda hata ya diwaza ula ukomori wahe ya kawa interese hana wankudu ya diwaza ya ukaya mwana wa mza ya na mjeni ikahumana ne mru mshe bala kuna umona ye mjeni do de mjeni mzungu de mjeni mzungu de mjeni Afrika sofu de mwanamshe mkomori ya lolwa ni mjeni yomkinishia wana wakeletiza mzazi shamsuli wazikanga bwajona kwenda biyo hata warengo wanabeke o wanaume na mangalie mze wako aba majito ya mja o shababini heka jafikiri ye fami o shababini heka jafikiri wanduhuze o shababini heka jafikiri mwanamshe mkomori o shababini heka jafikiri mwanamshe maori shafikiri wala wankudu kwa tujwa kwa wankudu wao sho ujwa ukashinkudu kakashijivi sho ujwa ukashinkudu kakashikana ladha silijoke mwanamshe mkomori na ladha yemzi wako wengu sufre gutabihu wakati kaonge na mahamungo mfukari gusufre honda ni kaudu yaliyo njohanza wabuhe manadamu haukanga mjoke c'est très difficile ya mtunde ya manze ya dumanziza ya mlele jambaba mwanadamu jode ya renge mzu hatu hamandu ikawo gemrumdu hazi uwenge da hu yende ya dumrenga meguda dola la duna na umkausa na umtunda yemzengwa nzu yende maison de retraite c'est obligatoire ya ni pare aneleze kanga jonga mwanadamu ya gembaba hatu shange mrumdu hazi katushida ujuha shawa uziro hirudo ukaya waziwa hatu kamfikiri waziwa hatu kamfikiri ni waziwa hatu banganyi wenji harumenti ya Faransa maduwazo ukomori maduwazo nti ya hanyu maduwazo malaho ya hanyu itiketro tarikango shido hula obonze hureme katripa itiketro tari subuti bombaba yekanga na mahamungo miranja yekanga na mahamungo mitano subuti utahe fami yaho kakuja wahi wafanya mbarongo mbare trete ya 200 euro au 300 euro udo saidia ye fami maudi ye fami wakati Mwenyezi Mungu ajo hutamani ushiwa hujile trape haukemzi watu woi deja hasange haruma kambu katina hatamba mru hazaya wana wajeni o wana wa mtuwa yemrumshe hamdungu hamlize mali hamliwa muluku yemzaze marokeni haono ya ukaya yemru hamando yemrumdu hazi hamando inga mkuna eni mfanye na wamru mdu hazi mzaze washa ilsambali wa imjeni hampa wenda yembabangi haruma studio nge haruma tambu na souffrance shakena utsonga kakarwa wanili ya waziwa hatu baike walinayi baike wahisanayi baike waransize fami garijo warongole ya babuhe mwanadamu isilamu haukai yongi oblige mimituramu haina usiku ndeda na mtunda waliyo hato wakati ya joja ya rengwa yende hansor ma maison de retraite c'est ça ça yeri fanye do udaza y'a des solutions de walawa de umlawa impossible njajo shinda haukaya mbaya hangu hafu koko hangu hafu yoli abo mature comment je vais laisser ce vieux yo demande à Joma bien wazi watu mlo unufaransa heni atueshele famina yeshele haini aturengeze famina rengeze na haina mwanadamu mkomori alola mjeni na yeshele yembavi
o hao neshele mbabi wa ukomori utiso jirantsar maujeni mauduzi jatrotar mwanamshe ngojojo ulolo ni mwanamme mjeni marabu hau étrange mtume mkane mali yahuwe yahujusemuo yaufanye mapieje yarongo wanaendeza hiende ya lele mwanamme mje mkomori ngojojo ulolo mwanamshe mjeni mwanamshe mjeni wala mzayo wana gani na ekonomi yahulise sumu yarongo wanaendeza jeli kazo mkinishi gabo wana wenji wanaume wenji walola wana washebanu wajeni wazungu wahim wawazingama warengeze mali wendeza wawawu wawampazo na rengeze mali wendeza zetara hizo ngizo armwetinu rambilo ngarizijua yode mana jwaba kaye mze watu woi halinai Fatima suja yemze hajura jay komori ngure jaindahu komori lo mjini yengondo yalalendahu ye hafanya hinri ye ishu ya hinri ye halelendo ye maisha yahe pia ya kadaina Maroken. Mwenyezi Mungu na hifadhi mzo watu woi yamnike malaika wa mlele haukaya wa uziro hainu jwenda hamono kana ushinda ya hundero ho yambe ngodo ya mrengi ya mhensonda ni yambe shida do mkausa na muyeza izonrabo sha wanadamu wahea hato wakati insha Allah ida ula faransa juja wa mrengi tinaushila resiste wa bile usiku rane jida na mtunda hauna jua kali mbahinga ukajala njajwe shida haukatse detsiona Nigami hunu manga gaminado manga Mwenyezi Mungu no wazazi wa Eldarasa Mwenyezi Mungu no wakomori ngiyo oblige ni mwanzize ngiyo oblige ni mtunde haukanga aminukaya gamjoka responsable kembaba wo hatabia raidi gamre sante haukaya tsende tsione ze douleur neze tambu zimunrao yao haruma izo ikaudo ya rende ya diwaza wa ukomori ya kaudo hafili harmu shababi yo hafiliha na wazungu yo hafiliha na warabu final mahaza wana warabu wana wawa mtua yemrumshi hamtowa honda ni yembabangu yenshi haruma mna studio yekanjenda neheli namona sura certain gujofia wekanda juu ngiyo oblige no wakati njo ujuha nende na mtunde kaka Jafa imnike mbahiru yale je suis en direct mtukufu je suis en direct wakomaru watukufu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mwisho mwema owazi watu wajaru mwetinu wadi wazaze fami salurimna waesheleye yembanche wadojua ya ukaya vomye ulele mkomori baike mrumshe hahudungu sha enjuru ye mwana ngujo heshelea yeke mrumshe hahudungu enjuru ye mwana ngujo jua kange na mbaba shangalie wana wawaza done Marokeni wadiwaze mbaba we kwa tumtunda kwa tina hata ajanaye Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mwisho mwema insha Allah watukufu wa jamali funga mjo harimo suje abili gamtowa numero no hambe suje abili mparticipe au kaye suje inu njona na munjuse 07 48 45 19 33 na mnote ya numero hangu yao nye ujwa ke numero hangu mitsidori ye makalboshi mitsidori waneda mwanza 0 hombi mitsi wawaza haukaya mu asume de mananto numero hango ko joni parabangu nanzo guntaho ya nuone nchojo muhimili ya la seconde nem partout ngendaho da iketi jige mjindaho njajulia 07 48 45 19 33 gamjo upara kadeje sujet inu tiyamba waharinga njom autorisé nimpare haukaya nu sujet lo très important participer rezahima na mshola ranswa komori gamjojo uzamba rezahima na mzaze wa imanahi ya biswale kafa yode mane numero tiyo 07 48
45 19 33. Wakomar watukufu wa jamalifu na mtuwe numero ya wanadamu pia waone. Yesuje ya basa wa imzaze kaongu ya shihunu Marseille. Imzaze wa hazaya wanawaili. Hazaya mnama namme ulona 16 ans à 17 ans. Hazaya mnama namshe ikao hakana 19 ans. E mwanahe mwanamshe uo kajaka ulala hodahoni, kajaka ubakodahoni. E mwanahe mwanamshe hajihundu uzekao ya kauranda hakaulala munziani. Hakaudunga wanruahe yoroha. Yendo bakiho hakauvura. Msi haku, yabokaramba msi mwelewa. Timpaka ribenuwe. Hende hatemana hakaufanya nongo ikawo mzaze. Haka hatemu haka harmanzia. Yashala, c'est-à-dire ni mzaze hakapre. Yanzia jisuicide sababu de mwanae. Ola mwana hadisparese. Hashidi hafanya 3 semaines mzaze kajamwana. Haelewana dene famia he ukaya ngebidi afanye tu pour tout ye mnamana e mwanahe ola ya msise komwa. Ola mzaze anjua misirini. Hatazi fataza haja. Anja harmu eldarasa. De mzaze uo. Kabumdu ni paro derange. Tujo kagam jua hinrega numero ya heinu. Walewa 0740 0748 57 60 48 57 60 48 60 48. Désolé ben nous n'y parlons dérange. On a mon parole nous katsujusa. Yemzazola heze tambu haelewanade ne fami au kaye mzaze hanjia harmaze dua hanjo mala nwati pia yaombeze dua Mwenyezi Mungu amkubalie iliye mwana ya rejeyo dahoni. Va là-bas, tu m'appelles là, je t'appelle ici, tu réponds pas. Wakati la, oui, wa alaykum salam Musa Alawi. Yemzaze zedu azijakabu ya ukaya mimi, hakaunipara, yo participe, haruma ze swadaka, ili Mwenyezi Mungu amnike kabuli ye mwana rejeyo dahoni. Yemana Mwenyezi Mungu amnike kabuli harejei. Mkela dinetize mroi message parce que vous me dérange. Wakatila olamana harejei na wala mzazi hafanya pla ya hahe daina imana mahe wode mwana mahe mzima moda honi. Wazalo wanawashe wara. Ye mzima nke hunu manga lo yazawa na wanu. Owaili ngwa ukomori. Ye mzima doenda Dar es Salaam yosa komori. Nke na commerce. Ne commerce yo e ya mfanyi yayo hao ya mwatiza udewa yulo hunu. Eza jiri hindu watukufu. Eza jiri lukaya ula mwanabu ya haja. Ye fami wakaombeze dua wa prepare ula mzazi hambie mwana kajamafilisha kajamambia kalima ziro shahamambia ukaya vomie rende vacances doone mbabi Komor baba nu mjombaho na mjombaho ya Mwanza nge mwadi watungu article na article hasi abo hende ye mwana hasi Komor na wala jiprepare ndiya hense mwana hula ya tubu na mwana mshi wa 19 ans. Ho henda hula, ho mjini, wasi zao, ola mzaze, wabaki hata mzaze hafanya 2 semaines, hareje hunu Faransa watina kambi ye mwana. Ye mwana katsu na mzaze hapara mwambia kangami hunu Faransa. Ye mwana ambia mama pourquoi wahaja wanransi. Habanga manzo kensi, usome mbabi ho, ubaki mbabi ho welewe. Ye mwana hata fijo, halili, hafanya dega, hana mbwezi nguza koda honi, harohoda honi. Sa tujuru wamransi. Eza jiri hindi bwa tukufu. Iwala moto ikaw ya kauvura bange. Ibini bwenda hula ya tubu. Yorejei huni ya kesamina Antoana. Ola mjombahe, bala mjomba ola yauli vura bahe. Banda ye mjomba ni hitima na ole de mjomba mzima moda honi
Ola mjomba ola hasibala ye mwana ola haini wakati akautsaha bange yenda yo vura dene naye. Omji wakawele wakaya mjomba nguvuro bange dene mwana mshwa. Finalement ola mjomba hende hamitsa ola mwana. Mjomba wa mbaba mzima mzima. Yezi jaje mzazi akaunambia. Ye mana mzazi yani para ya nambia. Yode mane message ya juznabe message ya lo yongi onziro. Ye mzazi wa ye fami wa menase. Haukaya ye mwana habia mama haukaya mama ngami enceinte. Na abo walo hunu ngwanzao ni puwe. Na abo yani mitsa tonton hangu. Mzazi hamba je, oui, hamba c'est mon tonton qui m'a mis enceinte. Hamba namna jwamba di mwana mahangu. Hamba c'est lui parce que je couche avec. Henu wakati arege motolende mvulisa le bange. Gondo halala nae. Hende hata wakati akamnusa mvinyo. Hende halala nae. Oyi mjomba je woyi. Wakati la imana mzazi akaunambia hinga. Waprepare ye mwana ola wamumbize na mjini kame mruola de ya mitse na mwana mshola. Ya hamili wasuli 5 mois 6 mois. Ila fami wapara mzazi ukaya bane mwana bo ya mira olewa ya mitsa ibidiri mumbize. Mzazi wauzisa pourquoi mahansa te hamili ya wasuli hajuma mnambia ke mwanangu hamitiwa. Pourquoi manzo mnambia ke mwanangu hamitiwa ni mrumra jina na bo mwanangu anambia ke ya mitsa tontoa. Wala wanyanya wana waswaka fichu. Ishia. Ye mwana hongo juhelia. Ye mwana ho imlevi. Ye mwana ho imna bandi. Wongwanza menye mwana mahaka. Wongwanza menye ye mwana mahaka. Nzazamba mime mwana hangu kamu amini. Kakaja chuna biandrabo. Umjitse na wawona kamjomba youjwa le mwana mswahe haroha. Nyinyi dahoni nyi wona kamjomba youjwa roha dene mwana mswahe wareje wajawalevo waili. Yo ujobale mwana mshahi wa simoroni wende plage woro jola honi ye mana yo jamlevi yabo mkaunhatsi nyi majingu ya ukaya yabo ye mjomba wakatulala naye. Ola mzaze ika oblige yafanye apeli ya pare mbaba he mwana ola wakensi wa hadisi warongoze dene mwana ya wambie ye mwana hawambia rangu a jusqu'à zedi hawaeleza zarongozo nsipia heliza kaneliza jiri hambia ye mwana hawajweze kweli hauzenrabu. Ye mwana hawaleza hili zongoza kaukira. Kaya mama c'est pas la première fois. Gamjirande compte. Wala mimi nswamba rabu. C'est vrai, mouvura shasuka kabuga mimjinga. Tonto hangu ya unikani mbarunanza. Wede uko unihilio msi. Yende hata ola bwana ola ya korompewa ya kubalikaide ya mitsa na ya bizwa nae banga jom kunisha ya ni kwa mapapio loju banga bwana damu wajinga gabwana damu makaseti hakubaliwa hahadalwa ya bekaide ya mitsa subhanallah izo kweli midena mitsa mda ufano hanyungo kubalika hulalane mwana wangu. Astaghfirullah na mabda ufano hanyubu hanyukwa jahuruma. Wewe jinu kalboshi. Gojo ukubalika hulalane mwana wangu. Humita. Finalement hakubali ya mzazi ukaya. Njamitse mwanao izonrabo. Sha sambwa ni mlole. Vala wala wamanipile motola ya kubalia lele motola. Bahari ngujombali ya ujamanga. Ye moto ya beha komor. Ya jia pinisielo. Hambi ya kauzirenda manga. Uweli ya joka uhubali ya kahamba o uziro waho. Ne moto katidaba. Hani hambi ya mitsa. Njomba hamandu wo katina hataro mwana mshahi ya kauja pinisielo. Ye pinisielo mwana mshahi do ujaje ulale naye. Ila fami wakaushi ya mzazi wa mambia ukaya. Ye kangwa nzo urange izwe mwanaho ya hambia. Ya wasi fami ngarjo hulaba. Ola mzazi hajihundu waye. Yankili ketijema. Ye yende ende ajusamuo. Ye yende ende adiranjewa. Gutsa honamna ye mwanahe yaje. Mzazi hawambia ukaya mtiumbize mwanahangu na Mungu. Bade janga mjoke mwana mahangu dia mitse mwanahangu. Ya wabasa ye fami wa himishari. Ye fami ngwa wapeu. Gwalindao ili warede mzaze wa inai. Ye mzaze katusubuti ya bwe hanywa ya zamba.
haono ya ukaya vomieni pare tura mubambe wede manada mujosu mutia zambe ne mjomba wene faminua ele realite ni fami bidi mjukaye woti mjomba ishwe ilaso mjomba uvuro bange mjomba nge mwana mwanamshi ikao habe hakomori yaje ya tubu yaje pinisilo mkubali mumhali ya dara mana uloyu yanzoni kwa correction banda hadungu mdumu haukamzazahe hakubali ke mwana yemwi yemana yambali ya ujai hokomori yaje ya tubu shaka jabu ya komori yaje ya liwa ni mavai hadofikirike mwanae o hadalo ngujo hadalo ni mndu mrajina mumjini ya mrengi, ya mbaibu, ya mlole, ya mbehermanzi ya njem. Cha contraire ye mjomba uo, ye mwana mshwahe, hamrengi hamlizio, gumvuri sole bange, katumbata nafasi, nyinyi fami muhimi gamanzo mproteje ye mjomba wape uo. Weti mrakaubidi asirilwa. Weti mrakaubidi ya domba wanguganya nyarao. Wemrikao ya kaubidi ya balanserwa. Wanadamu pia wamjue. Ukiwa mwanadamu wapeu. Nyezi Mungu nanike hadima njema. Nyezi Mungu nanike musomwema. Yabo garambiao nyi fami. Na mpreparo msafara. Ye motowo ya reje ya jeza. Na mpreparo msafara ye mwanawo ya jeza jagari mzaza. Ya je ya zaye mna haramu uo. Haukaya wo mna haramu. Shawo mwana inosa ya ka bouleverse. Mwana yabe hakomori yabonga joka ya bouleverser ha demoraliser esprit e moralike jakanjema shayo de solution mzazahe yaona we mjomba huzitulia mwono kaka irumbe hunu ya jia tubu na bala ukaufari ya jene uje umle ukaufari ya jene uje umle ukaufari ya jene uje umrendezio ye mwana haja olu ya ukatranquille ye mwana haja olu ya wani umsome se mwana ye mwana haja olu ya ukada nyina ya mumzi ya tivulemisi mumzi ya tune vino mumzi ya tune bange mumlungu we mjomba wede mruwaka umnika le bange yovura ya bongu joka ubonaji mzaza ya kaubehema pesa shaka ubehema pesa ili mumhule mwana hemba hingu yale ili mumhule kabanje mabambi ili mumhule nguonje mabambi mjamhati nyifamu ya ukaya ye mjomba wonga manzo mumsiri ye mjomba wonga manzo mumsiri Nyezi Mungu nanike hatima njema na musomwema. Mungu ya pone sharisha wanada Muhammadani. Mungu ya rinike biswara njema. Ndole ukaya izo mrenda wenye faminyo neda mwapeu. Gama nzo mrenge mwana wamu mumbize na mwanada mwabenrabo. Mwana manga kadwa benrabo. Serar karjabo o serar. Mwana ya zalo manga. Ya zalo faransa lelesha faransa. Serar izo ya kuhambe chukazila deze kweni. Karijamba ukwa bandrabu sera ya magarambi yao ye faminu ya ukaya Mwenyezi Mungu katira vinani gamjambie faminu kama Mwenyezi Mungu ujomlivani haukanywa nada mwapeu nitsu nada mumlonaro na mwana hamandu makaubidi mu makadra mfanyi hata yabone msimdungise na bange msimdungise na msi ye mjomba mdaho ni mzima mzalwa wanawashe wararu ye mzima nge hunulaya ye mzima haka gudongo ani kwa mapesa gudongo fanya commerce mjamka ushe mwananyanyani banda haonesa ukaya c'est pas normal ke Jacobi de mwana hangu ya jasubisiwa ya renda fanywa violi ni mjomba alafunga nyihunga nyiharumaroho bina uyenga mzazahe mwana kana huja ukaya mprepare misili mjamu mjusemu kana huja komori shagari mambiyaoni wallah gabajo uje mapesa ye mwana we ya jeza gabajo uruma mdwene passport ye mwana we ya jeza mufanya mna montre geste ye mwana we mumumbiza na mndu haumrenge mwana we mrengeze mali mhati komori gamjo helelea yeke mzaze wa ikatuhanza omnjiwo hauye famiyo ivumbulwa yawe mwanadamu wapeu. Alaikum salam Ali Taufik, président du Festival des Comores. Sheikha Obidi ye mjomba wele mvumbuwe banu. Hauka weti mjomba bidi asitililwa. We mjomba wapeu. We mjomba alani. Huto sutene. Hujibiwa. Hutanga fikira. Na aje hunu baada hiyo katsubaki.
uwo mwana ikao hunu gaja kauba kioda honi hakaulala mwenziani jeli kanga wanadamu wenji ruono wana wenji wabe hakomo waja watubu waja zao yepini swahima na wodo ujamu mvio lebo mjomba yepini swahima na wobo mjomba lebo ujamu mwone kaizozi wabidi urenge ule yepini swahima na wobo mjomba lebo ujawone ukaya shinusha hula bidi ule alafu nyifaminga msitirio mjomba hamaduo nyifamika mtsone ke mjomba webidi ya toloda honi nyifamika mtsone ukaimana woyo zalo ya bumba bahe mjomba Mwenyezi Mungu naripone shari. Na mnaje mzazi wetu kauka tranquille. Hazingamanya habade mwanaka hunu akamtabisha. Hazingamanya habade mwanaka chakauba kodamoni. Hazingamanya habade mwanaka chakaulala hodamoni. Hazingamanya habade mwanaka dungu mdumu ya kachuma vura bange. Haunoka yangu msiso komo liajia tubu. Haunoka yangu msiso komo liajia sufre. Mjamrenge mwana. Mjomba kujabulia ye jirani, kujabulia mazababi wa mji, warenga wahala, wajoja wa mlole. Chahusia bobo mjomba, henu sikumbale usamoroni, vala usamoroni godo wamburi sebange, henu sikugumbale usamoroni, haribala gumbale honda plaji, haribala gumbale honda wanasibu, haribala gumbale honda wasta, gumbale honda maze resto, zeloteli. Inabala zila pia godo dombitsa makafa. Godo humleze husia bohum kansi. Subhanallah. Mwenyezi Mungu naripone shari. Ye mwana ambia mzazi wako malani pia ukaumbiha wasta. Asigarani ukaumbiha nasibu. Volo ukaumbiha lomoroni. Izo zote pia. Na yoma pesa ya mzazi wako ya kaube. Na yom mjomba kauranga umrumilia. Yena hatari hambali honda haparumbali honda ma restaurant. Yulo zilima juu ya shibushi. Izo pia hadetaye hambia mzaza. Haika mkaravi ba unupe ubwa komoli. Sibule bwa nadamu walani, sibule bwa Mwenyezi Mungu arpiniseo. Sibule bwa Mwenyezi Mungu nikao ya ani ya tubise mara ya komoli. Wangu hamada woke jaka ubidi wa nafasi. Njomba hamada wika ubidi nyifami. Wewe ukohenda Dubai, wode ulome chante. Yemana wenda Dubai wado hula zingu. Hasibabude manyanyuho badahuli kamali. Yemana wendo Dubai haina mwezi wa bila mwezi wa rabu. Dabwe manyanyuho ya huwe investisi zemaliza. Yemara haba mrenge mwanahe mumbitse kafa. Oluyo ya usutele mwanyanyanyi mjomba wamu mtoda honi. Gam kontrol mwanyanyanyi ulo Faransa. Finalma mumania. Banda hamba na mleti zerabu ba gamadanga mwanzoma ben rabu. Gamanzoma ben mrukaya mwanaka jamitswane mjomba. Reka mjomba mitsa reka kijamitsa halala naye. Yamba halale naye. Ye motoge dada katujwa kama mjomba hedi ya mita. Ye motoge mjufumo katujwa kama mjomba hedi ya mita. Uo mamprepare ya jalo le moto avoué réalité. Baze ko li katsu ndami miti de na mita. Sabilwa nimlole. Banga mjo jamanga. Subhanallah. Zindizo mtuanza rido zamba. Zindizo mtuanza katula Mungu njwa ma vie privée so ya. Gamjo zamba mdokusuri habo makadbo shashonga. Hauka unupeu ya baba saga mtlauro hombi uwanyanyasi walohunu wapo umaha uwanasho hatu walohunu wa exagero wanukuwa na kausubutua wabehe komori upo ya kamnamana ya kautsimba mbi ya kautsimba shonga ya sukaula loda honi mzazahi ya mbale ya msise komori ya hadisi daina nyinyi fami na mjombahe bomlo yo komori gambehe mwana ya jiatubu banda hakubali ngujo na ega jakaluba koda honi na mwanamshi wa 19 ans hasihi daina mzaze hajazahe habale passport ili mwana ya sufre ili mwana ya tubu mjomba je urenge umredezio urenge udohula finalement mwanange mziro mzitsatsa za nyifami Gamtsa hom mrabi ya mzazu kai mwanange mziro. Pourquoi rangwe mwana yalo mziro? Hau ya kamziro. Mwezi mzima. Mezime ni kabidi mpare mzaza. Shama nsata iwasuli 5 mois. Gamparo mzaze mumambie. Ya ukaya vane mwana hamitiwa. Alikanzari mloze daine mru ya miti. Badi nyuwa nadamu wa peu. Nyuwa nadamu wa peu. Mzaza managa mumpara mdabe mwanange na hamili ya mezi mitano. Ibidiro mumbize ne mru ya mita. Yeka haka hamiti wani mru mrajina. Ikaubidi mpare mzaza hae. Rangwe makate mwana yalo na 2 mois. Shamuzi. Ne mwana kaja mzishiani. Hamambiani ya mfami. Hauko wana wamanga. Hauko abdori ya mwabe realite. Hauko abdori ya sura za wangu. Hamambiani ukaya mjomba hangu ya nimita.
mjomba wa mwanyanya mzazahi wa mbebe mzima mzaze mzima hawambia we tatahe ukwenda Dubai wena rohombi ukaiga mrumi yao nyigangi mzazahe kana huja haukaya mumwambia ukaga mjomonesi yeka mzazanya hauka mzazahe hamba no si aminizo mwanangu ya hamba haukaya wala wa mazahidi homjini wamba mjombahe hana usiku yombali ya usamoroni mjombahe na usiku yombali ya honda plage neke mwanangu ujo bo fami za peu yo uja mlevi hoda honi na mjombahe de ukoduga na donai waro hapo nyinga mwana ukayo normal wakomori watukufu ya numero yangu 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 gamanzo mpare ye faminu lisutene mzaze woi au kama mzaze nge muhara ika obligatoire ani pare ni zambi sha mzaze kaka jaka muhara joka hana biati vumbuwe mjomba woi ye faminu rivumbua haukainu famille la wahaya désolé ye terme hadi johanza numéro hangu 07 48 45 19 33 na mpare abasa mtsange fikira nane mwana mshola ikao ye mrumahe hamratsi komori baada hende harande mrumahe na harangesa jura jazahe hakansi juma undeya hari mimi dina kautlia mvu ye mrume yatimsikinie wa alaikum salam fundi Muhammad mzecheki hasi abu handeya kajaona ya ukaya mide na kausuplie ye mrume ukaya s'il vous plaît sikinia ye mrumsha wode mzaza ho emwana sasporoka kajavenza wo shetani dambilis emwana mshe wo juha tsolunga yandeye haruma message vocal ya ntsune katsona ukaya mimide mru wamichena kaumsaidi anaomba ukaya msikinie wanadamonsi pia wakaupara kwamba ukaya ashe mwana mmefanyalo alafu mwana mshoe handungu hande ya puria na bole onga banzomo ndo bafanyishi wa mkonsi wa hemana mmene fame hemana mshe iliwa sahinzia alafu mwana mshe hakanza besensi mlaumu she solution hakaondea na mpare ni wanasho hatu ikanyusa ntaikoza ni wajomba hatu ni wazewa hatu mtsange fikira upande hemana mshe woi nana mwana wo ulokomori ya mitswa ni mjombahe ye famiyori yambie eze fikira za ngizonga yode manana to numero hangu yao naba ukaya na mpare 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 na mpare ya numero hangu mparticipe wakati kaongarambo ya ukaya zinsirongo za kabidil zibe nafasi garjodo tsanga se fikira na nyimo tsanga se fikira na telefone nana nywana shatu mdo yabo na mtsone nziro hopara mtsone nziro mopara na mpare mwone saikoza shamzaze ya zaya mwana ulo harmetinu ye mwana ulo mwi ya jwanze mwana ya change ya sabo ya msisako mwili ya para ya mbilokaya vale ya mitsa mjomba ya mitsa mjomba iyo rongo ya upeu iyo rongo ikao iyo kriminalite iyo crime na mtu ya numero ya wanadamu pia waone 07 48 45 19 33 gamjo ujua mpare mtsange fikira wakati kao yinu mlongo ikao ya kelensi za owanashwato wenji wazayo wana harmweti ya Faransa hali amino ya ukaya ngabo walo wa hii ya merite wasisi wa wende wabone garanzori literi laani lezerongo zinu owana hatu watele wadobi makafu garinoto numero ukaya ngani yabo timtrane numero la plupart ya hanyu kamtsupara gamjo sa te message de berza komari njondo parane déranger à chaque fois chaka mtsupara matsangaza fikira ganyama bese gamjo kawone abotso ya pa. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukaupara uparticipe mwana mshaka hao? Naam. Yele salamu wandisema kalima yao ngarushilia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanzani participer harmesi vya mwana ulokomori.
Ewa. Nirongoze parce que mimi mwanamke uzaya nirongoze wanawake sisi wanawake wa Faransa certes que ngabo wane kao washinde mapara mais parce que wandu zatu walokomori wao warenda uzena ila hanu wangu wobonze kairimba same kana ngurenge mwanambe komori ndi ya tubu kairimba hense mwana Faransa parce que tabia zilo Faransa sisi wana tabia zilo komori mimi ngeni dawo tira mtijokata afishe franchement parce que ilo tidaho uliokana wa security mna mwana ya rendo andini mjomba shawahimi wakaushie mwana na mzazi aweza saya aweza lunga bado toka wajonde wa wafanyile zigangi wa wasowe duniani parce que hizo ni zakanta mwana zatu waloko mori ngati hunu garusufre hasibabu ndawo shati de maliwa hao. Ok ma soeur. Ok, merci beaucoup. Alors damage. Karnaulo la tsakat ze apelinga ze jao garjo urenga ili wanadamu wa participe waonesa ukaya inu tsirongo ilonyangu auka inu protection dans zone protège wanasho hatu ikao do aenshio wanasho hatu ikao do alo iho komo wasisi wao henda ho collectionnewa haukaya tindizo gabo wabona osha ngabo o wanadamu wapeo gad parao mwanamsho hatu au mwanamme je sais pas chano appel ya Jaban bisho gonzo participe chez Fikilaza. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Uparali uparticipe. Upara uparticipe yao. Sikaanza ni participe. Yere salamu ure salamu waridungao garushili yao. Assalamu alaikum musulman. Nizo akaanza na bebo chiramu zanuka zina parodia. Ukayanga risiriyo wanu wengi. Ukaya hade komori kando afanya ndogo chedo amandi show ubeke shirwa jina shandu urene wagungu wazingizi wa hodahoni kufuli wabu abasarija ngari na matranzi kartranza rifunguwe evenge wao wakonchini wafanyao izo anzao yapo yo chileo bahi yabunga kuwatana wataza wahunda yapo inu kuwari jouda zakartu zamba abunga tukujuro kekeli evenge na rashime rbehansu anu pari wakehu nushawa tiroza hizi wawenda komori wenda wambiro kaya kwa lo iwo wenzi wajiri wao nao kaya katushinda rale lo wanu evangele wakando kwa hamandizo zijana wavungulwa na waonesiwa ni arendandia fungulwa shatilo siriwa yafuliwa hapa ya rendi jizazunguswa no mji yonde keli hale wadu fanya alafu makalima ujuambie fami yohilo ndogo najo yamba kaya ye famille ndo tukaya na wakonchini cha injuru viandra chema na msheu ndazaha ya telekomori ya tende na tena ya tende na tende hati niziziwa we mana ya ulaya ya we ya tende na daki ya mana ya vaiziwa ya ok masa izo manamshe aruna udungujoza yaba he ulo hivo ya hunde ya ligwajizo ukaba miniambi yeso kwa na minio nane mabina kanza nami wewe mashallah ma soeur Mwenyezi Mungu na hutukuze ya numero na mpare ya fishwabo na mafisho numero amparo numero tsanu fixe ya kaya para walewa ya numero 07 48 45 19 33 07 48 19 33 nampare participe haki so ya hemna mwana asiswa komori yende ya collectionner wani mzazahe yende ya rangwani mjomba ya mlazio ya mita wanzwe kama mjomba sidi ya mita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ezamba bile jim tukufuka upara participe. Ah? Upara participe par mon pango hao. Ah. Mettre la mituram. Gamer mon pango au téléphone Ivan. Je connais pas, monsieur. Ah, mais c'est toi qui m'appelles 2 fois. Va là-bas. Oyani parle 2 fois, 3 fois, je connais pas monsieur, n'importe quoi. Watukufu, wajamalifu, gamono ya ukaya, ze apeli kamtuzi para hao nje ukaya ngani walemevu, wakati kawe bidi mpare numero tio, ili mparticipe ya ukaya ye mnyiuza ya mwana mzaze na mbaba, she mwenye uko usante danzi mzaze. Mwana ya siswa komo liende adabishiwa mjombahe wa mbabawa mwanyanya mzazahe mbaba mzima mzaze mzima da yarenge mwana
badala ya uzie mwana tudo vula msende akamvulisa bange na umnikamvinyo hino finalement hamita ranzori laani banda ye famiyo wasiyabo ngwanzo wabazize ula mzaze bada mzaze ke unufaransa namna ya hanza wala be mzaze bari mzaze ngwanzo ya kaze mwana maha onrabu ranzo zone soka ya zinu kazilanda unupewo inu krim garzilani yo ndongo hamada zinu nyimiji hau nyimi famizatu mtsudo renga wajomba manda wanu muwasitil muwabaharilia c'est qui? Salam alaikum. Alaikum salam. Yede numéro na kana wani para tsi alevanu na para wangu. Ça c'est para, chakuzaliwa para. Non, non, c'est para numéro fixe bon, ijusi. Amushile ukanza participer yao. Ok, yere salamu babo ngardungwa. Assalamu alaikum tout le monde. Quand on participe à ce sujet zendili parce que ya hema na mshe wala ya rasu akomori ne ya hemza jumlo nema na komori. Yo. Donc ya hema na mshe ya rasu akomori rika jumoza mba juzukai mana mena mrezi. Ne ikauja ikonfirme kaya kuchuo harbi haudungi yangu udewo wosi mrujo bona. Kejabidi babu he solution parce wosi mrujo bona. Yenge mrujo bona. Ibidia onokana bamchira Mungu nsaidio shangula parce que mimi zo kweli tsangana charangu tuwa nduma to hardingu he hasizo message yeudeya mwakana ubona mwakana ubona ketu bide mana mmengo ya fanye beti parce que wosi mrudo dwa ya mlele mwana ikawa ngwanzo ya biare je na waunda solutions zibajine beshe mwanamme ya jongwa liba mapesa ukaya wosi kari mbe haiho yabwa ba kuna jojo umbe una wani kama pesa ya wa mduguria ya aje shaya simnika sejuru hiyo ya bilide ya hemzaze henyi mwanamshe munyuza ya ibibia tabia hizo rongozi mpasikia baba ya mwanaweka mdeze hondo solution hambe hangunu jo kriya jadamba mwananga kamise ndi hono mtoto wangu de akaunda ndana ya bongo chongezo wala wana kwa na parokiri wende komori Bien sûr. Zokweli. abo sisi wazaze wenyuzaya na udile wenu même si simru wasami chobidi ya koze ukaya nori simile mru hamandoi yele uhajare ngene mana nyani hamde dei zonga mumzi hao na udukana vrengo wahangu mazaya wanyiwani Hakika ma sœur. Ndugu hamani zo wandu kwa zimilia wanze wa mwame kumbi wake jumo mmena tango jona kwa juka umfanga na unde solution mzazi arenge manati manu kutoto henda komori batinoka wananga wawaziduwa yende yake mahala kelo hoteli ya pare mwanane akonta mwanahe yende wade wadunga ni wajezao yoti mpakane ndo hao baya baba hayekati na hao Mashallah. ya trese mana wo yiho hazale mana wo yiho parce beshe kweli kudonga solution shangu to tabi hai Wawa. katina shuai kasho shisho shahahe na yisho tishahe na mndu parce wa monesa kawoti manao yenao Hakika. Hakika ma sœur. nguna mnikasibira shana una solution. Okay. Ndizo na kahanza ni onetoka yanafanya jitahidi ya juu ya renge ba kasho shi shosha haheche mano wana mwamone saka kasho shi shosha haheche. Ah oui. Mashallah. Njoka mru. Maraba meji ma sœur. Yezi muna utukuzi. Merci beaucoup. Ewa. Ewa. Watukufu gamabio mwanamsho wangu mama Ibtisam. Ye mjomba woyi ye mwana woyi hende yuho yede ya pinisio lo bada hadungu mdumu imanga. Ye mjomba mwanyanya mzazahe ikaubidi ye mwana hohenda ya zilwa mjomba haka ulombela de mvulisa. Ya zilwa bange mjomba haka ulombela de vura de nae. Ya tiniswa mvinyo uogaja kauna mvinyo haka uvula msihunu manga. Mjomba haka umnusa mvinyo. Hauka mjomba de haka ulodunga na de nae moroni. Yombala honda mo plage yombala hodo malano tipia finalement ye mwana hajojuha mo yakaze mjomba henda bo bato mjugono ka mjomba dia kaudo mvurisoms hauka kaudo mhulia ye mwana kaza jwa banrabo ukaya mjomba samahani imarangu babititi mjomba olewa mjomba hamitsa hanrabo hauka se dalili zote pia mjomba batishwanis pia ya mvurise yambale usamoroni yambale honda mwaza loteli ye mwana hasite ze loteli pia yakombalia
hambala usale moroni hambala honda wasta hambala honda nasibu hambala honda zilmaju harmalo tali ya huwabushi ye mwana hasite pia nugu mparo ngesungu jikupi watukufu wa jamalifu garzilanio ye mjomba we ye faminu waelewe ye faminu warambue ya ukaya izo warenda hawarenda ho ntu binadamu. Pourquoi chaque fois je réponds ça coupe? Haukabanyoti pia ngamza yao unupe winu crime mzazi wengu sufre gemharausi hatujenda atimizi wako wanyanya wa mkaushia au kongwa unawe reality en face mjomba yoro hade na yeye mwanajo dahoni hajamlevi na bala mjomba lugana wa simoroni bamureponde besengo paro ayo wange kupe hao yu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Resalamu mtukufu garuhishiliao. Resalamu wanadamu waridunga. Dako. Tikwanzani. Resalamu mda ukana baraka. Assalamu alaikum. Donc tikwanzani ninje babiza mwana uo ya nunga shetonwa isho ni paske mimi mtaze mwenye uzaya. Alafu tikwanzani rongwe mbavi namna ya hema na uo kana ikobidi mzaze ya tema sahibu ya loleye ya fikiri yele arenge mwana hashi. Ewa yende mzaze ya si hewaye? No, yafanye taratibu yele arenge mwana. Rekanguru mo mndu rekangu endo yele arenge mwana hashi. La shisha mndu shasho shambu mndu kaja jazaze mwana wapeu. Mndu kaja jazaze rongombi zikunde mndu. Rekangu jo shidafanye taratibu mihononi yatawakali Mungu yatawakali Mungu nizozaji sezo nisahona mbeteno kana no mjini ho mjini wapeu patike wakauone mwana yerengwa yebe kwa mahalani na mjomba hahe kwa kujua heli yakwenda ya ufanye. Vas-y, désolé ba wamru paro ya butsogo menye directeur mushilio atimizi ma soeur. Yera me mwana woi mtungore ngwe na wakati hero hezo ano tisiwa umjini hoda zihanywa kweli shaba no kweli komori kondo gomadi ngejom kinishiha ukamjomba wa mjibu wa mwana wadungana kwa tujokala gumlengo dalala dena mwana mshwa yomkinishi yomkinishi shaizo tahona mbese na botiramu na fanya himaya ufanye foro hamade helu fanyao mgujo bariki mzazi wao yende aburema na hahe yafanye taratibu kangu so yeye kangu rumo mndu mimi tulamu njajo paro conseiller ye mzazi asihe yatijoenda nsoma sahilo ajuswamuo dangabo waendao wajuswamuo ye mwana tije habitwe kwa yani ye kiswayo vahiye ndanga mizoba deje famille yahe wamkaushia doukaya yabehe passport ya rume mndu yonge joki yarume mndu yende arenge mwana dayurubu mwana yamira se papa sindi gono yende arenge mwana yende azungu mndu yafanye namna wahamba hiyo yende arenge mwana hayaje alabisana gani rongomba bi harume mama yalio no wana walio wapeu bora butiramu mndu yende adeho college haupole kole mwana aliyo ke mwanange wapeu mwana yabewa yende alterne patike ngabo mahala kanga wazazi wasoshinda wajua hizo ngabo maindikateur wadaliao wana wende Senegal wende watia lekoli za Faransa hiho wende Maroko wende wakati nawe maindikateur wala ngwa account no wana waliwao ne serikali ya huno kema na Faransa kangia na sejuru wendo wajirwa nyumba hiho wakati indikateur wala nguda kisho hiho hata mwaha ngono ye mwana ngono pewa badisa na wabalie mwana amrejeza hunu ajangari ya mjaza ye mwana ngugono baske siziwono mwana ngugono nro hano kana mrarenge mwana yandi musisoko mori ndi adufanye makasai hali hiyo basi sisi wanawake wa Komori na rebele wakasikeza sabia bizinu zinoza ni sana nguhale botiramu shemana botiramu abasari zijua safi da wahi maboza mbao
gwelo hadithi mrakike dada ngono mrakike dada bubu mwana mahangu ngono Mwenyezi Mungu jova mesha mema na umuri mlesha wazazi walioabaha nafanyezo kaka mtujua kama maafisa sosiali mo college kama maafisa sosiali mo lycée kama ndo ambio kabisa mwana hapo nje wape ungu robario ujoshaji pia ngujana alterner ana ndahubini ana hata ndahubini hata ana Amerika kama ndo yende ya sema anglais Maroko tout harmoze si za developper hazi ziliona ba punition ziliona punition bueno kudaliwa na indicateur wala ngumsibe hata ngumwambia alishelbange ngumwambia alishemzinyo ngumwambia hena bandongo yotunga hatulali koli hula hasomo ikaka tusoma yeje hungura reform soma hahe ndakale mana hahe ndamsisi komori ramana mshe ramana mme paske wanaume ngwafanya rongombi wanawasha ngwafanya rongombi oshonga wosi komori ninja jokase mzazi ya zamana mimi ni mkomori shanja jojo kose ya mzazi ya zamani mwanake wa peu kufanyana mkono kwa kujiramu nimbete mkomori ndono zino ça fait mal au cœur ça fait presque des années ndono zino zilio atenga mwandu mazazi wa zichuao kujiramu chemana bamemana rizijua wava hamkana umuri la kwa hima yabo kwamba wajitoa volonte wajitoa kwa volonte wajitoa pia urungu wao kujiramu ndio maana abato ndwara muhemacho hizo nakutana mbi wazazi walionoana wafanyo beaucoup de choses n'importe quoi wa bien assistant social yo college hawalite wajonga solution tono wana wengi wabona wende ihondo watubitwa kama hamiraru wabona warejei mashallah maraba meji maswali Mwenyezi Mungu na ujazeheri ya utukuze ya intervention yao mashallah garjonga lia manyanyasi tsoi mbese yanzo ya pare ya heye en direct fundi wangu ntujua banu hafanya express fundi wangu Mohamed Mzee Sheikh na express ya heye en direct ya rongo mbavi ya onesika zahe haukazi nino samu zinongo za usikitisha zinongo za ududu fumu mwanadamu ho le numéro 07 48 45 19 33 mon frère Milas 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 yode numero mwanama Milas kagwanzo pare wakati kao vanu na mdojoka ya Owamanga do wahansi yensi ya Komori wakati kao sider fanyawe za mji sider fanyawe za miraya leo kamru hodohanza ya balemana nono sindio 45 19 33 07 48 45 19 33 wakomori watukufu mle wakomori na mdojwa ya ukaya Owamanga do mhansi leo mruo balemana msisi Komori na mdomo na hamadi ya madhahabu mumprotege muhime ili zerongozi change chaho juha mrende wanadamu wapeu wahulao wana huo ti ubinadamu huo ti usilamu haukaya ezifanyishi hao neziredeshi hao gamtliao walo hunu rohombi Mwanama Milas 07 48 45 19 9 3-3. Voilà bon. Litsahenamna mbele wa yaukaya Owamanga do mhati. Owamanga do manzan. Manadamu hohima hasha. Hauya hime harohom. Yanzea menye. Hauya salisi. Ulanga wa hemlika wa huhansi na nge unufaransa. Wa upeu. Huwa upeu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum. Wewe garushila mtukufu. Ule salamu yabo wasomale ekrem. Assalamu alaikum. Kutira? Oui. Nakutana na yabo. Banu deli ndatamba yabo. Wanakaba ndanze mwana kajachola zezo hakajara. Deli. Ulewa? Abu yafanye puti yabo ngamtamba jemtati. Ewa. Ulewa? Basi mwana haye abaka namna tepu. Basi mwana usuna tepu. Hamti Komori. Umsita Komori hamni karbama na mtumbai di mwana mahahe.
ye mwana mahe ne wanyanya no wanyanya ye jimdati ya para mtumbai ndite ya mniko kwa maana wewe mwana oui rahe mwana jakasi hasaizo wa prepare rahe jakayasi rajika ya si hata wa prepare mazima abone lo ya jambo kana ngani mhara tuna mahitima ye mwana waradanti mahashenda ulewa wabako msokomori kwa mhara wa mwana mahao kafanya nayo urege mwana ho ndizako no hasa wambia ngo harma brother frère familial ende atangwa nzwa tsahemru angwa nzwa tsahemru ke amemro la ya mitse mwana emro la haji declare ambatsindai na wala kanza wamlozeye alafu mzazi a declare wamwambia ngo ajo umonesa c'est ça ukila kutelewa sarangwe mwana hahe yamba kaptumbali ya jifani abura ngulelo rekakwe hanse mwana rekakwe hansi kamtin zadi kena ugena umani ele kami ya hiyo heli wewe abukosina waka ya kindele ke mwana hahe ewa ukila naweza bokanabe na juhe kakweli ndere ke mwana hahe hayo mkia pia sasa jicho ndabo mau kuhufanya bila kenda kile pinche pida hivi kwa pida fanya sababu eka chapa kati nyama na jura ba ndere ke mavilio wewe yatateko dakivano ndio happy no hauki ndio ni kafutia wewe vanu upande wa mzazi mimi yabo yefikira aho yode normal akode uyode mwana hetwa ya mruma na bidiasi shango joka yangu akutsona ukajomkinisha ka wa prepare misili na izopi ya mzazi osi na wa wewe mwana hapo tatiko prepare na wewe mtatetela kwa kweli wewe hawi watawa wewe mwana hapo kama tunakuza tena utaona hapo Deli. Ndio wao ndio mtimizi kama nisa na mtimizi wao. Wow. Yakimu unabeba kimu unaropoka na basi tu hawezi kweli. Tu hawezi dawe bwana sahabu. Awe maneno ya hapi apoka apoka rubamba kimale kwa. Deli. Wow. Rubamba kimale kwa kwani tu wewe unabasa kitu. Wala ambapo tunifini kama kini chonko hamada hii. Deli. Bien sûr. Wow. Mesdames, voilà. Salam alaikum. Marabamenji, en tout cas, watukufu wa Jamalif, yefikira yahe banyanyasi, salimu yo hata wangu mimiga misalimu, haukaya ramba hadisi ya mwanamshe ikawo mzazi ya parudunga na dene mwanahe, wasi hakomoli ye mwana ya haraya ya dunga mzazahe ujaza haukaya ye mwana hamenyeleshe hito, ula mzazi hajazahe finalement, ula mzazi ka oblige limwambie kare jeo ndarenke mwana. Salam alaikum. Mtukufu, le grand journaliste Kamlati d'amour. Longue vie à toi, mon frère. Garuchili ya mtukufu. ya utajitihadi inshallah taala amina jumwangu anaikao ndo ibalia au kai mbana ya kweli sio akabumba na kutoka rikuyo wa kumori wa subuti wa kwamba kitabu ikao ngatwaurao harmaula mujtama mweshi wa hao ukai mbana mkuu kabisa ya kutike elimu ya uremeko kwa mwandani ndo shila marhaba kwa mjeti ya kutike diporso kwa wa amitu kaitikia wa nusukutu para wa hamba kiliba huu hamba ukanda kunaona kujeli kongele lele kukula mwado na toka hanta preshe kwa mbio kwa mudunga ngayo angayo kujibwa ni kipango ya hapa Davidi rijie harumao kiso wa muda kawe pana kana matata kuma ya kumori ambaye ndiye afanye fiction wengi wazifanya hadita wanangwa chao wa resite mtukufu ezamba vile jibagabo mbari kwa tuishi ikaga mwishoga mjoka secure wechi ngwabe hao wana kumori alhamdulillah ngwajana na picha au kama waenda wa Paris kanga bwana nyao wechi watabi hao obonge wecha hunu kwa badilio watapa hao watangwa kwa Qur'an ya bola kama walo positifu remeko ti shale ho mzazi arehema naye enda ubani kwa biro au kaenda umba lipitisho
tonjiro ya tumpaka wongea ula ya hetu kwa huo au mkaza kweli kagamwishia kajafanya za kibaya ula lazima rilani ewa fikra kuna tusaidia mzake huo toka kama na Faransa na huma katilo nao yani atila ba bango do Komoro shabu tujua Rusi ya pare ambassade de France kaundio Komoro kawe nimero hiyo harma internet na weleze kanga bina mwana hapo Faransa ya Komori yake hiyo moya some Qur'ani patata donc laisser changement sanitaire kunu angani ndongo fulani atafutani kaanze mwana huyu angeje na Kabul ya bongo watu muzite passport hiyo ndio kwa makana ngenio ana haka haramu pia ya ena usipakwa amwambio kwa wakati huo eke mwana mzazi haisi kama mwana kutuna ramadaje ambassade de France kwa jonda renge mwana huo madani kao dalio na mzazi katina besoin ya ukayatie yende Komori enda unde maskini shamba ambassade de France hamkuma yule daula Komori wajua kwa basi ni polisi ya Komori wajua renge mwana huo ambao ambassade na hiyo solution ya mzazi ndio ifanya ukayajikontakt na ambassade de France ya wele de mwanae biro watu kenge ishara rinjia harmao upande wa manamshika ukanaye yeye manamshika hajaunu Faransa like ni moment ya mbeha shajalo ndani kufe au situation waruha wende Komori wende wakaweshi alafu upara haudike shishahe ukaya yemrume harenge kartate za balema wakabete ngoto parae mrume au niko wagu waje ngo so ni mwenye papisa ya lazima wembu wa udongo kuna utongera sana tunautishe c'est un vrai ezajiri kama ya toka favori ya madam kwa mrema lazima sharanti ya angeandika pasina nombo ya ukaya ele mrume afanya ele wangome wengi wajofanya shanga mina message speciali ya kopiti beshe mwanamshe huo mwambie kage vijana le shetani eheli yare hizi message ya usuna yarejea utaita maa ukaida uniketo sie shawekile mwananya hiyo ni handani ya vili nibeshe mwanamshe ikao ya renge mwanahe ya jazani so kweli swati pia rijofanya shana reheshele Mwenyezi Mungu karumba sababu ya Mwenyezi Mungu haina ndongo mrazifanya huko duniani ya kilindi marahaba ya mwanadamu wakayabo nungu tola majicho mauti sokiama shamdu na liide kana iliweze maiza angu kamlindo Allah subhanahu wa ta'ala ya jiarlibe obonge hizo na jumtaha na sifanya hatabu ya Allah subhanahu wa ta'ala au kama namshe wakati kaujahunu na ikifamia hewa mlani leo shaito kirike wa huzu shamba kirike wa jamani neni kirike wafanya ndongozi nji tasoge mwanamshe aja shauli wa shimdungu hadi wa zaila tamu ya kaombea hunu shema namna huo ibada afanya haitapi ni kwa mwanamshe wae hajilana kwa mwanamke dauni kije shema mwanamshe dauni kije yawe mwanamshe itahundezelana zae huko duniani ubonge ndarasahau we mwanamke huo ikao Mungu nambariki beshe siafanya rimreme ya koti swati pia yabo hampini kiasi na mbulie yakeka kambuma hae ndo zaide nae shana mrejeze ila sejour yae ya rejei Faransa yaje alele mwana hawike kalele Satiama wala salama hanjia sheza bakiabo ikaze faida za kidunia dije mwanamsha afanya upewa hae na linde kamjezi Mungu tomlibando au ke aibu mnye mwanamsha woi nekangu julwa rekakatulwa shaika haelwane aibu kama tindongo nziro amado soka mrahizu arpametia yambwe hadisi ya paswana aibu bonge yabo ngari parao mwanamme woi mkaja ile kengu ishie mesajino ya ile kanga rongo wao hawakati wasa ya hijaba ya fanye mwaisani sababu ya Mwenyezi Mungu sababu ya hatu sababu ya Mwenyezi Mungu ukanga muniko sababu ya Mwenyezi Mungu ulio tizama na mina mwana mauga tohuwa hatare tena handi alawa maukaya tatahare de hapo mana mwanamsha maguo ikando na Komori hapo bai chukilishi hajue muo yala teka teti ya rede sumu mbukumun rahano heli yalio obonge idorjota anga sautama eka intervention to replace mru sharame mwanamsha ukahajipata aibu wewe silwa mpata aibu maana ndio nikifije ya rejea utaita ma andisque amadi namna yafanya au kajumweze rai za
ya wanadamu ya wambie ukaya na mwambie hizo ndio uchiliwa badeni mwanadamu huona shekoza ya hende nongoeli tajiri mwanamsha mangu lazima mwambie mlajosi pia changa rejeli pare mtumae na fanye mua hisani au mbatahe mwana fanye mua hisani ya Mwenyezi Mungu ya Mwenyezi Mungu atafakada hapo ya jizo mwono utote Qur'ani mwezi jiramo Mwenyezi Mungu utukuza inshallah na ulike maisha mema inshallah Aya, assalamu alaikum ya jamaa. Marhaba menji mtukufu, journalist wa hatu Kamla Damour. Watukufu ngarvesholo marahaba ya mtukufu wa hatu journalisti wa Comore Actualité Kamla Damour ola ndaye intervention ya babano. Haonesa ya ukaya mwanamshwaku kao ya mrumahe de ya mhati ula Komori wakati kao mwanamshede ya nipara shaka janambia zerongo heli yabidi. Shaha ni kenime rahem rumeri tundu zerongo rizamba. Hade ya tula matake tula marma komanteri na vokali haonuka ya vovlume mwanamshe kajaone salo binadamu sha ye kamla jonsa ukaya vomie ye mwanamme ya elewe o binadamu ukaya gejom kinishe mwanamshe hobaki Komori ya juhemuo ya tike mume akili baada hajatu njia zemenje harejei hende hadala ni shetani manyasi kamla journalist wa hako Comore Actualité haonesa ukaya vomie ye mwanamme ya kane subra ya elewe ya ukaya ye mrumshamre de na ireka ngujoka mkelentiza reka kana mkelentiza nafanye namna ya renge mrumsha nafanye namna ya mrejeze sejour haukaya maudu gejom kinishiha ye mwana ya laumu mbabahe wakati kao haranti mzazi hatwali yesu ani ye fikira yo ngasida sinema ya nyasi journalist wako Kamla gad partager wa fikira ya hatu ya hikaudu ya yamba hande onesa ya ukaya ola mwana ikao do ulo Komori timpaka mzaze ya juhende shawo mwana za la Faransa mzaze gujojua ya njie harma ya internet ya pare ya numero ya ho ambasadi ngujoi Parisa ilo Komori ya wambie hadisi ya ambasadi wajouru mabaike de polisi ya Komori wajoda wanage mwanamshe wambale wanda ambasadi ngwajoji dobrie wavahize mwanamshe ya jiangare mzaza Mwenyezi Mungu ujornika taufiki yarnike khatima njema longue vie bonjour et salam LBTTV Mwenyezi Mungu yarnike khatima njema mwanamsho hatu ikao dole Komori ya vewa yende ya correctione wani mzazahe badaka na mwendo mwihunu Faransa ye mjomba manyanyawa mzazahe wambebe mzazahe mzima hende hamono olio ya mrenga ya mzie ulamsi ya mcorrectione hende hamrende zio hamli hasiyabo hamitsa finalement wakanza watahemdu wa mumbize naye kame mwanadamu ledi ya mitsa mwanadamu ola hajusomu namba mimitsi de na mitsa baze kweli Mwenyezi Mungu ujue hifadhi mwanamshatu wei ya hifadhi wa Komori ya hifadhi wa zaze haini mru ya fikiri ya dorenga decision hata mpaka da yavo longue vie à vous toute la population comorienne et comorienne et longue vie à vous la population mahoraise Mwenyezi Mungu ujue hifadhi ya hafadhi hason sipa inshallah hata mpaka da yabo boom